Pozdrav svima, hvala što gledate još jednu epizodu podcasta Diskriminacije. Moje ime je Nikola i sa mnom je moj kolega Danilo. I u današnjoj epizodi, kao i tonu sljedećih, pričat ćemo o jednoj vrlo aktualnoj temi, a to je stanje u državi. Današnju gošću možda znate iz gimnazije Slobodan Škerović, a možda i kroz njen društveni aktivizam, ali ono što sigurno znate da ono što ona ima da kaže, skreće pažnju u društvu na određene probleme i počinje diskusije. Dame i gospodo, sa nama je danas Jasminka Milošević, nastavnica filozofije, i sa njom ćemo pričati o jednoj temi s kojeg zaista ima ogromno iskustvo i znanje, a to je obrazovanje kao i aktualno stanje obrazovnog sistema u Crnoj Gori. Prije nego što vas pustimo da odgledate ovu epizodu u cijelosti, važno je napomenuti da je ovaj podcast dio aktivnosti projekta Diskriminisani zajedno koji realizuje Centar za građanske slobode uz finansijsku podršku ambasade SAD u Podgorici i također važno je napomenuti da mišljenje i stavovi izneseni u ovom podcastu ne odražavaju stavove Centra za građanske slobode, ambasade SAD ili State Departmenta, već isključivo stavove nas kao autora i naših gostiju. Ovo što se sada događa je bez presedana i to u vreme, taman kad ste vi završavali školu, tad je to uzelo zamah. Ova reforma svodi stručne škole na status kursa. Zašto? Zato što u stručnim školama se ukidaju opšte obrazovni predmeti ili se svode na minimum ili dobijaju status izbornih predmeta, sociologija, psihologija, tako dalje. Znači, kuvaru, konobaru, majstoru ne treba opšte obrazovanje. Pravimo fah idiote od njih. To više nisu škole. Škola je obrazovno-vaspitna institucija, ustanova. Da bi mogla da obavlja tu svoju funkciju, ona mora da ima opšte obrazovne predmete. Nema sociologije, to je van pameti. Sociologija je obavezna svuda. Filozofiju mogu da shvatim da su ukinuli, ali etiku već ne. Pa mislim da se to formalno obrazovanje upravo izgubilo u tim formalnostima koje su nametnute, ne znam kakvih razloga, ali da li onda mi uopšte imamo potrebu za postojanjem striktno stručnih škola i striktno opšte obrazovnih kao, na primjer, gimnazije. Moje mišljenje je da nema potrebe za tim i da mora jednostavno da se napravi neka mješavina između ta dva. Pa to je ono što je bilo u okviru usmerenog obrazovanja. Prva godina je bila opšti smer za sve. Na drugoj godini su učenici birali smerove, a na trećoj zanimanje. I onda se broj predmeta i vrsta predmeta menjala. Recimo, ja sam išla prema jezicima i filozofiji, tako da sam u drugom razredu dobila drugi strani jezik, dobila i latinski i imala sam 4 časa nemačkog i 5 engleskog i 2 časa latinskog. Onda sam u 3. razredu upisala srednju prevodilačku, gde više nisam imala matematiku, fiziku, hemiju i biologiju. Možda je to moglo se zadržati u manjem obimu, ali ukinuto i ne primećujem da mi nešto nedostaje. Mislim da biologiju znam bolje nego neko ko je završio prirodno-matematički smer gimnazije. Zato što me interesovala, a imala sam dobre profesore u prva 2 razreda. U svakom slučaju imala sam 7 časova engleskog, kasnije sam sa srednjom školom radila kao prevodilac, znači da su me ipak nečemu naučili. I danas padam u nesvest kad vidim kako neko ko je završio engleski i prošao te kurseve za prevodioce prevodi, jer prevodi doslovno. Da, apsolutno. Imali smo filozofiju 2 godine, imali smo logiku. Da, kada je logika u pitanju, ja bih je uvela u sve škole. Zašto? Izraelci, dajem primjer Izraela, Izraelci su radili istraživanje, tako su odlučili da uvedu logiku svuda. Godinu ili 2 imali su
eksperimentalnu školu. Jedan deo učenika je imao logiku kao predmet, drugi deo nije. Rezultati iz ostalih predmeta kod učenika koji su imali logiku kao obavezan predmet su bili mnogo viši nego kod onih koji nisu imali logiku kao obavezan predmet. Znači iz hemije, iz biologije, iz jezika i tako dalje. Znači da je logika potrebna. Kod nas je ukinuta pod izgovorom da sve to imaju u okviru matematike. Sad će odgovor biti sve to imaju u okviru filosofije. Ne. Znači, nemaju u okviru matematike, Nemaju, sve to definitivno. očigledno Iz nemaju. matematike se čini mi se jedno tromesečje izučava logike, tautologije, šta je i šta je ili logike, znači nema nikako, logike nema iskaza, ni filozofskog ništa. ni psihološkog smisla. Tako da, mislim da je logika potrebna. Kad sam bila mladi profesor, nisam bila sigurna. Međutim, kako godine odmiču i kad ja vidim šta se dešava sa generacijama koje nisu imale logiku, postaje mi jasno da je nasušna potreba. Da, i plus živimo u takvom svijetu da možemo da vučemo iz tih komparativnih iskustava zemalja koje su već implementirale određene stvari. Da. I kao što smo pričali za demokratiju, ne moramo mi bukvalno da uvozimo njihov kurikulum, možemo da učimo iz njega, što je i poenta. I da stvaramo svoje, ali mi nažalost nemamo ljude koji imaju dovoljno energije, lana. Ima ljudi koji imaju znanja. Znam par žena koje su tatamate. Ali, iako su prepoznate, nije im dato da rade to tamo gde bi trebalo. A s druge strane, one same se nisu bile dovoljno javno kritične prema ovome što se događa. Nisu dovoljno kritikovali. Pa mislim, profesori su nekako, profesori i profesorki su generalno isključeni nekako iz javnog života, da pravilo je da se ne miješaju u politiku, pravilo je da održavaju status quo izrečito ćutanjem ili nekim neutralnim stavovima. Da, mislim, to je definitivno krivica sistema. Ali i samih profesora, to moram da priznam. S treće strane, profesorima nikad, pazite, ljudi završe hemiju, završe biologiju, završe filozofiju, dobiju posao u školi, posle određenog vremena, obično godinu dana, moraju da polažu stručni ispit, ali sve su to formalnosti. Nikada im niko do kraja ne objasni koliko je važno poznavati oblike nastave. Čemu služe ti oblici nastave? Ne služe samo zato da ih zapišeš u pripremi i da ko zna šta primenjuješ, nego da to služi upravo u vaspitne, a ne samo u obrazovne svrhe. Meni je jedna velika tu problematika, evo sada se dotaknemo profesora iskritikovali smo način na koji se biraju profesori posebno kod nas gdje je maksimalno školstvo i do sad bilo ispolitizovano. Znači prvo što su plate za takvu jednu krucijalnu poziciju preniske da bi napravila određenu potražnju gdje bi se kvalitetni kadrovi zainteresovali, ja bih da budem nastavnik u srednjoj školi ili osnovnoj školi, a to su ljudi koji oblikuju... Pa evo, nedavno je Stanka Vukčević, ne znam da li još uvijek potpredsjednik Republičkog sindikata prosvete, svakako vodi udruženje profesora društvene grupe predmeta, ja sarađujem i sa njima, iznala u javnost podatak da će po ovim novim merama vlade koeficijent za obračunavanje zarada prosvetnih radnika biti negde oko 7, a lekara 20. Kako 7 ne razumijem taj sistem, što ste objasnite? Nisam nija neki ekspert, ali svakako će značiti da će plate lekara otići daleko iznad plata prosvetnih radnika. Ako prosvetni radnik bude imao platu otprilike 700 eura sa ovim povišicama, 750, onda će lekar imati 2, 3, 4
tako. Mi ne ohrabrujemo, znači osobu koja završi fakultet sa vrhunskim ocjenama da ide u prosvjetu nikako, nego im govorimo sa tim Drži se sistemom, dalje bježi odatle. odatle, nemoj da te djeca maltretiraju i onda dođe do toga da jedan veliki dio nekvalitetnog kadra završi po srednjim, a posebno i osnovnim školama u istraživanju koje smo mi radili u pilot studiji o položaju mladih, kad su bili upitani za obrazovanje. Jedan veliki procenat njih, mogu i da pogledam, evo ga ovdje, čini mi se da se radilo oko 23-24%, što je bio najučestaliji odgovor, je da je najveći problem obrazovnog sistema pristup profesora i nestručnost profesorskog kadra. Ne samo nestručnost profesorskog kadra, nego nestručnost kadra generalno, jer tu se radi i o administraciji škole. Naravno, to nije samo problem profesora. Opet, administracija je priča za sebe. Da, oni su tu da sprovode nastavu, ali ko organizuje to sprovođenje nastave, na koji način ga organizuje. I to je isto veoma upitno i mislim da su čak kombinovano ta dva odgovora 45% uzorka da je dalo tako. Ja mislim ovako, kako sada stvari stoje, da budemo realni, da sagledamo sadašnji trenutak. Nekih velikih pomaka u prosveti nije moguće napraviti uz najbolju volju. Ova vlada neće mnogo učiniti za prosvetu. Nisu ni Da, oni su se našli u obranom grožđu, a koliko su dorasli zadatku, ja neću da procenjujem danas. Mislim da nemam ni dovoljno znanja da bih mogla da procenim, nemam informacije o tome šta se sve događa iza kulisa. O tome se radi. Shvatila sam da su oni pod ekspertskom vladom jednostavno mislili da su eksperti ljudi koji nisu članovi partija. I koji su završili fakultet iz te oblasti, zamislite, koji će da budu ministri. Dobro, imali smo, to je realno pomak od nas. Smo imali veterinare kao na mjestima gdje se bave turizmom, ekonomiste gdje je zaštita životne sredine, ja ne znam sad na pamet. Dobro, ali ministar mora da bude dobar menadžer i dobar organizator rada. Ja ne rada. mislim da ministar... Ne mora konkretno da bude, da možemo svakog ministra da imamo da je završio menadžment. Mi smo njegovali multidisciplinarni brainstorming. Pa naravno, to. Od prvog ustava. Da, radi se o tome da je neophodno da ona sljedeća vlada koja bude dolazila posle ove radi korenitije reforme. Ovo je tek početak. Ovdje mora da se čisti. Međutim, ja se pitam opet koliko će se tu stvari rešiti. Opet kažem, nisam stručnjak za tu oblast, niti me nešto posebno interesuje. Uključim, vidim šta pričaju, kažem ovo je nemoguće. Uvek se setim našeg sirotog premijera koji se izvikao na direktore škola i istovremeno poslao poruku svima nama u prosveti da smo lenjivci, ovako, onako, i time je u stvari pokazao da ima jednu predrasudu koju je stekao verovatno na osnovu vlastitog iskustva. A sam je bio prosvetni radnik 30 godina. To je nešto što je on primetio oko sebe, a možda i kod sebe. Da je radio u školi, onda bi to možda drugačije gledao. Jer bez obzira na rezultate ove ankete koja kaže tu ima nestručnog kadra i tako dalje, ja znam da većina profesora pokušava da radi najbolje što može. Ne svi, ali da većina pokušava. Druga je stvar da li oni znaju šta treba da rade. Pritom, kažem, ne ulazim u sadržinu predmeta, u nauku kojom se oni bave. I ne samo to, nego posao prosvetnog radnika je 30% sadržina, a sve ostalo je poznavanje teorija nastave, metoda i tehnika nastave, poznavanje pedagoške psihologije.
To je nastavnički posao. Nije nastavnički posao. Mogu ja da dođem sa svim 10 s fakulteta i da budem nikakav nastavnik. Zato što ne znam svoj posao. Moj posao nije poznavanje moje nauke. Dobar će nastavnik predavati matematiku iako je završio, ne znam, sociologiju. Jer će brzo ući u ono što treba da ispredaje. Dobar profesor mora da nauči učenike da uče sami i da misle sami. Postoji metod koji se zove izokrenuta učionica. Ako ja ne znam matematiku, ne moram li da je znam nikad, daću učenicima da istražuju sami. Ja sam to radila iz filozofije. Naučimo profesore. Upravo to. To je to deo velikih promjena koje sad dešavaju u svetu, a mi ne znamo za njih. Ujedinjene nacije zagovaraju i ja sam nedavno bila na online forumu, pratila sam taj forum, a prošla sam i obuku u Azijsko-pacifičkom centru za mir UNESCO-vom o transformativnom obrazovanju. Pojam transformativnog obrazovanja se vezuje sa jedne strane upravo na Ivana Iljiča, ovo koji je napisao Dole škole, a s druge strane za Paula Freira, brazilskog teologa, filozofa i nastavnika. Nastavnik nije Bogov dan i ne zna sve. Kako će znati sve? Mislim, niko ne zna sve. A pritom srednjoškolski nastavnik ili nastavnik uopšte nema sve znanje. Zato je mnogo poštenije raditi metodama u kojima učimo zajedno. Inkluzivnost u obrazovanju i profesora i učenika. Da. I pri tome škola je prevaziđena stvar. Škola kao zgrada u kojoj učenici džedže po 6-7 časova. Nismo anarhistički podcast. Ne, pa to su... A dobro, to je COVID pokazao, prebacivanje. Apsolutno. Na online nastavu. I ne samo to, nego se radi o tome da ceo svet ide ka tome da se škole transformišu. A mi... Ne damo. Da, jer... Ne damo škole. Ovaj kaže dole škole, a vi ne damo škole. Ne radi se o tome da treba sad napustiti obrazovanje, nego se radi o tome da treba napustiti treba uzeti obrazovanje, mi smo ga davno napustili. Da, jer radi se o tome da obrazovni sistemi ovakvi kakvi su kod nas i jednom delu sveta, ne svuda, stoje u službi održanja određenog sistema na vlasti. Da, to je bilo početno pitanje. Gdje postaje obrazovanje, indoktrinacija, propaganda, gdje je ta linija? Pa kod nas je nema. Ono je kompletno indoktrinacija. Profesor ima srećom slobodu u učionici i tu slobodu ima prirodom svog posla da može tu indoktrinaciju da koliko toliko na minimum. Ali sam sistem, način školovanja je oblik indoktrinacije. Jer ocenjivanje je indoktrinacija. Merenje znanja je indoktrinacija. Ono bankarsko obrazovanje, kako ga zove Freire. To su sve oblici indoktrinacije. Solidarnost se gubi. Ovo što smo rekli, zlatno pravilo, zato nam treba i veronauka u školi, jer ona je anarhistički element u ovakvom sistemu obrazovanja. Ako se dobro sprovodi, kontrolisano sprovodi i ako je uz sveštenika tu i profesor. Pa da li smo mi dovoljno zreli? Jesmo. Ja mislim da jesmo. Ali ja sam psiholog po struci, pa sam ja opterećen mjerenjem sa kvantifikacijom. Da, upravo, pazi, psihologija je druga stvar. Psihologija jeste tu da meri. Ali ne možemo tek tako meriti. Baš kao psiholog vrlo dobro znaš da je svaki čovjek svet za sebe. Da, slažem se, međutim postoje sigurno
načini da se sistem prilagodi i da se zadrži određena meritokratija, kvantifikacija, mjerenje, ocjene, a da opet uz to podržavaju kolaboraciju. Slažem se potpuno s vama da crnogorski obrazovni sistem ne samo da ne podržava kolaboraciju, nego da je uništava. Apsolutno. Mi smo u nekom konstantnom stanju političke kampanje, Upravo. a mediji su samo jedna produžna ruka To je to. I raznih centara. nije da nemamo slobodne medije, nego kod medija se desila perverzija. Oni beže od slobode, iako za sebe tvrde. Svojom voljom rade. Da, oni upravo ono što Oslobodili smo se slobode. Da. Eto nam je filozofska tema, to je to. Onaj kompatibilizam i inkompatibilizam, ukoliko je djevojka zaključana u sobi u kojoj želi da ostane i ne može da izađe iz nje, da li on ima slobodnu volju? Da li je... to je to. Da. Upravo to. Naši mediji su kao ta devojka. Je li tako? Neće. Njima lepo. Ali zašto bi izlazili? Udobna im soba. Ne postoji komfort zone, prilično opasna stvar. Da. Kad se tako institucionalizuje. Dobra stvar u tome je što to neće još dugo vremena da bude bitno. Barem ja imam takvo mišljenje i predikciju. Jer sve ide ka decentralizaciji. Šta mislite o tome? Upravo. Pomislila sam na to. Radi se o tome, primećujem to ne samo kod sebe, nego kod mojih prijatelja. Ako izađem na portale, pročitam naslove i onda vidim da jednu te istu vest različiti naslovi idu i onda naravno naslov određuje percepciju samog teksta, većina ljudi ne čita tekst, pa se tako samo pokušava uticati na svest ljudi. Međutim, šta se dešava? Dešava se da sve više ljudi razmenjuje mišljenja na društvenim mrežama. Tako su društvene mreže postale izvor informacija. I to mnogo validnijih informacija, bude tu i dezinformacija, naravno, ali to nam je koliko toliko još uvek prostor slobode i razmene mišljenja. Najviše demokratije u Crnoj Gori imate na društvenim mrežama. Apsolutno. Razmišljao sam, vrlo često mi se dešava da na svakih negdje pola godine krenem da razmišljam, ajde da uvedem jednu naviku da pronađem 4-5 nekih izvora informacija, da čitam o temama o kojim me interesuju, da budem aktualan, da čitam vijesti strane naše i nikako dovedem tu naviku, dok mi negdje nije palo na pamet da je najbolji način da se informišem da instaliram Twitter, koji mi inače preodvratna društvena mreža bila koja se prije 6 godina ne instalirao, ali stvarno kad se napravi određeni skup stranica i ljudi koji se prate, apsolutno najkvalitetnije informacije i najslobodnije se mogu tu naći. Apsolutno. I možeš da filtriraš sebi da prilagođavaš. Da. Pa ja volim čak da pratim, ne ono da ću da followujem ili da lajkujem, ali ću svakako izaći na neke profile koji mi nisu nešto posebno u skladu s nekim mojim shvatanjem slobode, bratstva, ljubavi, ja volim te stvari. Ali ću izaći da vidim šta se i tamo radi, jer treba vidjeti šta misli oni drugi. Upravo to. Ne, molim te. Ne, izvoli. Ako insistiraš. Upravo su to neki pozitivni zaključci tu. Naši roditelji, djedovi, babe nisu imali tu priliku, nego su pratili jedan kanal koji je bio ispred komunističke partije, onda su 90-ih mogli da čitaju Pobjedu, čak i prije 10 godina, tačno znam u kuću koju uđem gdje je RTCG i Pobjeda, znam gdje su, u kuću u koju je Dan, znam iza njih gdje su i to su ljudi koji žive, koji posmatraju svijet kroz te filtere. Više realno nije tako, a ta umreženost koju omogućavaju društvene mreže, oni su pogubni za autoritarne režime. Ja baš tvrdim da su meme stranice, Facebook, Instagram dosta doprinijeli padu vlasti u Crnoj Gori prije godinu ili dvije. Prije godinu i 4 mjeseca. Evo, čini se kao da su bili prije 100 godina. Ne znam, ili kao da je bilo prije 100 godina ili kao da je bilo juče. Nekako je čitav ovaj period, međuperiod, nekako. Odmah smo ga nazvali međuperiod. Nismo mu dali šansu da bude neki period. Da bude svoj period. Da. On i ne može biti svoj period. Ovo je jednostavno prolazni period. Prvi mačići se u vodu bacaju.
Ne. Da, ne, oni će odraditi svoje. Ova vlada, ja verujem da će ona trajati ceo mandat, će odraditi najteži posao. U kojoj meri i koliko uspešno, to je druga priča. Opet kažem, njihovo shvatanje... I toga što je uspjeh te vlade je vjerovatno drugačije od našeg. Apsolutno. I mislim, prosto ne znam, pitam se koliko je svako od njih kompetentan za ono što radi i mislim da je osnovni problem bio kod nekih ministarstava to što nisu bili svjesni toga da je temelj svake vlasti pravo. I da ukoliko žele da imaju uspešno ministarstvo, moraju imati mahere, pravnike mahere iz te oblasti. Ukoliko toga nemaju, ne da će da fulaju. Ja se pitam šta će biti, danas je to bilo isto u Pobjedi ili negde. Da je već prvi direktor koji je tužio Ministarstvo prosvete zbog otkaza dobio na sudu. Pitanje je kako će to ići, jer neke procedure nisu ispoštovane. Ja sam bila izričito protiv toga. Ne mogu se ljudi tek tako podeliti otkaze. Prvo, to je jedan radikalan čin. Ja s jedne strane mogu da razumem zašto je to urađeno, da se spreči uticaj prethodne vlasti, ali nađe drugi način, ne može tako. Time su izjednačeni oni koji su zašli u kriminal radeći svoj posao i oni koji su ideološki drugačiji. Šta to treba znači? Znači, za 4 godine imamo nove izbore i onda dođe neka nova vlast s drugom ideologijom, onda opet otkazi svi. I opet sve iz početka. Mada mi nismo ništa započeli iz početka. Imamo li mi građanski orijentisani? Ima još jedna stvar. U ovoj zemlji niko ne kapira šta znači biti građani. Kaže, mi smo narod, mi nismo građani. Onda mi dođe neko ko voli izraz građani pa kaže, nemoj govoriti narod. Mislim, ja to koristim kao sinonime, znam da nisu. Ali u 21. veku pripadnik naroda i građanin su maltene isto, nisu isto. Nisu svi građani pripadnici istog naroda. Ali svi pripadnici jednog naroda jesu građani, hteli to ili ne, po Ustavu su građani. Građanin je jednostavno čovek koji ima određena prava i obaveze kao građanin ove države i istovremeno je nosilac suverenosti ove države, što ja strašno volim taj član Ustava, i on u stvari vlada državom. Kao nosilac države, ovom državom vladamo ti, ja i svi ostali, izlazeći na izbore i birajući svoje predstavnike. Često govorimo nova vlast. Nije to nova vlast, to su naši novi službenici. Mi smo ih delegirali da donose odluke u naše ime. Ovde je narod, odnosno građani, kako god hoćete, vlast. Ovdje se građanin predstavlja kao ideologije. Kao ne možeš da budeš... Zapadna ideologija, opasna ideologija, teorije zavere. Nećemo ulaziti u Balkan Info. Svako dolazi do toga, mi smo građanska partija. Da, mi smo proevropski orijentisani, mi težimo evropskim vrijednostima, mi poštujemo antifašističke i svakakve neke druge tekovine. Pa i fašizam je nastao u Evropi, prvo to. Druga stvar, da li je fašizam nestao iz Evrope, veliko je pitanje, jer savremeni teoretičari društva u zapadnoj Evropi, ne svi, ali neki od njih, zagovaraju stav da je Evropa nastavila u nekom obliku soft fašizma. Da se nikad nije pogledalo u ogledalo i nije se sudarilo do kraja sa nekim stvarima koje je radilo u istoriji u posljednjih par stotina godina, ne mislim samo na Prvi i Drugi svjetski rat, nego i na kolonijalizam i tako te stvari. Moja iskustva sa ljudima iz bivših kolonija, iz Afrike, iz Azije i Latinske Amerike, da su ti ljudi mnogo samosvesniji, mnogo svesniji vrednosti slobode, mnogo više nego mi,
da mnogo više rade na sebi i da mnogo više rade na unapređenju slobode u svojim državama. A mi gledamo kao da su ispod nas. Jedan od poznatijih američkih dnevnih listova ili nedeljnika, više ne znam, nedavno je objavio istraživanje po kome će od 20 najurbanijih gradova na kraju 21. veka 11 biti u Africi. Kad sam bila u Koreji na obuci, bili su nastavnici iz Azije, Afrike, Latinske Amerike, ja sam bila jedina iz Evrope i znate li čija je plata bila najniža? Nije kojim Vaša. slučajem. Mislim, Kako volimo i poštujemo prosvjetne radnike u Crnoj Gori. I ne samo to, nego se radi o tome da ti ljudi mnogo više upravo to poštuju posao prosvetnog radnika, a druga stvar, koliko ti ljudi znaju nenormalno mnogo. Gdje sam vam pominjala da sam radila u vreme olimpijade kao mentor nastavnicima u Kakuma kampu u Keniji. To je jedan od najvećih izbjegličkih kampova u Europi. Znanje koje su moji puleni nastavnici kojima sam ja pomagala 4,5 mjeseca, to je bilo u organizaciji Kolumbija univerziteta i Ujedinjenih nacija, je veći od mog. Oni poznaju svaku metodu nastave i tehniku koju sam im pomenula. I rade, da vi vidite njihove pripreme. Ja imam sačuvane fotografije tih priprema. Neverovatno. To ja nikad nisam videla ovde. Isto i primjer Ruande koja je 90. godina bila u jednom užasnom građanskom ratu gdje je počinjen nenormalan genocid. Mislim da je oko 800 ili 900 hiljada ljudi. Nisam siguran, malo će ispast kulturno insenzitivan, ali nisam siguran tačno kako se zovu pripadnici tog naroda. Ali to je danas jedno od ekonomski najstabilnijih, najprosperitetnijih zemalja koja i unapređuje građanske slobode u svojoj zajednici, sarađuje sa svojim susjednim zemljama, tako da mi imamo, opet se vraćamo na ove primjere nekog uporednog iskustva, imamo mnogo stvari odakle možemo da učimo, eto iz Etiopije, kako srediti sistem javne uprave koji je kod nas. Apsolutno. Fenomenalan. Da. Najbolji. Ili ove pomiriteljske politike iz Ruande. Pa da, to je, ne znam, mnogo je neznanja kod nas, mnogo je površnosti. Kad kažem neznanja, mislim na neznanje u strukturama, recimo, ja govorim o obrazovanju, u najvišim obrazovnim institucijama. Ja sam to tražila i od prethodnog premijera, tražit ću od ovoga da se malo preispita rad tih institucija. Jedno od stvari koje je imalo priliku da nas, od mnogih stvari koje je imalo priliku da nas podijeli kod obrazovnog sistema je uvođenje vjeronauke u školi. Da. Vi ste radili istraživanje stavova obrazovnih radnika po cijelom svijetu i način na koji su oni to implementirali, koji su tu bili vaši nalazi, koliko je to kod nas političko pitanje kada se uporedi sa njima? Mi smo katastrofalni. Uvođenje veronauke je jedna sasvim tehnička stvar bilo gdje u svijetu. Ja sam razgovarala recimo sa koleginicom iz Afganistana. Ako to u zemlji kao što je Afganistan nije problematično, ona meni otvoreno kaže u ovom trenutku u Afganistanu, ona meni kaže da uvođenje veronauke u škole može da dovede do radikalizacije nekih verskih stavova, ali i ne mora. Da to pre svega zavisi od toga ko predaje veronauku. I na kraju krajeva, sam izraz veronauka nije odgovarajući. Nije veronauka, nego veronauk.
veronauka nije nauka. Nauka je biologija, matematika, fizika, hemija, čitav set društvenih nauka. Mi u školama, pored nauka, imamo umetnosti, imamo fizičko obrazovanje. Fizičko obrazovanje nije samo sport. U okviru fizičkog obrazovanja učenici treba da uče i ponašanje, i fair play, i da razvijaju radne navike više nego u okviru bilo kog predmeta. Dete sam profesora fizičkog, pa dajem sebi za pravo da kažem, jer sam imala prilike da vidim šta je taj čovek radio. Ista stvar je i sa veronaukom. Mislim, veronauk. Da, akcentovanje. Da, muški rod. Jeste. Radi se o tome da bi valjalo ostaviti po strani tekuća politička zbivanja i razmisliti kakva je uloga veronauka u školi. Veronauk, kada se pravilno sprovodi, mogao bi da razvija i da pomogne etici, da razvija određene etičke stavove, usklađene sa religijom, mada generalno ono što sve religije, svetske religije povezuje je zlatno pravilo, koje postoji i u Africi, u okviru afričkih religija, u okviru azijskih religija, semitskih monoteističkih religija, kao što su judaizam, hrišćanstvo, islam i tako dalje. Svuda ga ima. Ono je univerzalno, zato se zove zlatno pravilo. Ima ga u svakoj religiji. Suština, onda se iz toga može izvesti da je etička suština religije upravo ono pravilo koje Isus daje u afirmativnom obliku, a to je čini drugome ono što želiš da tebi bude učinjeno. Ili u negativnom obliku ne čini drugome ono što ne želiš da tebi bude učinjeno. To je elementarna stvar koju veronauk može da unese u škole. Na kraju krajeva mi imamo predmet istorija religija i ono što je interesantno da sam ja zapazila predajući taj predmet godinama da nedostaju predstavnici religija na časovima. Naše škole su okoštale. One se ne menjaju više od 100 godina. Princip je isti. Imate učionicu, zatvorite učenike u učionicu, dajte nastavniku dnevnik i neka on tamo ubacuje znanje u prazne glavice. Ne lupi dnevnikom kad su nemirni i to. pošalje kod psihologa. Upravo to. Sad, radi se o tome da nastava mora da bude interaktivna. Ja često ovako kad malo po Facebooku, više vesti pratim na Facebooku nego što čitam na portalima, jer na portalima uvek prepoznajete određenu ideologiju i određene skrivene ciljeve. A na Facebooku ljudi komentarišu mnogo otvorenije i slobodnije, onda se može mnogo bolja slika videti šta se biva u društvu nego... Elem, često na društvenim mrežama naiđem na to da je neko održao interaktivnu radionicu, što je pleonazam. Radionica mora biti interaktivna. Međutim, pitanje je da li su naše radionice interaktivne. Pa šta znači interaktivna radionica u prevodu? Mala kućica. Da bi nešto bilo stvarno interaktivno, moralo bi da na neki način aktivira i onoga ko vodi radionicu i da on nešto nauči iz te radionice i onaj ko učestvuje u radionici. I ne samo to, radionica ne može da se svodi na to da mi sedimo u krugu i sad pričamo, nego da bi neka radionica bila zaista uspešna, mora se izvrši čitav niz predradnji, određenih zadataka. Ako se učesnici radionice dele po grupama,
unapred moraju znati svoje uloge. Grupe ne mogu da se formiraju stihijski. Svako u toj grupi ima određeni zadatak. Tu se uči timski rad. Nijedna značajna odluka ni na radionicama, a boga mi ni na nivou države, ako je država demokratska, ne može da se donosi tako što će par ljudi odlučivati, nego odlučuje tim. I problem naše politike je uvek to što, recimo, dominiraju, nego ja skrenuh sa... Pa mi smo socijalna bića, moramo da naučimo da funkcionišemo u kolektivu, a to funkcionisanje u kolektivu se nama baš i ne propagira ili ne učimo to da radimo. To je elementarna stvar. U školama mora da se uči da se radi u kolektivu. I ja sam maštala o tome da kad predajem, recimo, judaizam, da dođe rabin, da mi posetimo jevrejsku zajednicu. Da bi se to moglo izvoditi, način organizacije nastave u školi bi morao bude sasvim drugačiji. Ne može imaš časove po 45 minuta ili sad po pola sata i tako dalje, nego jedan dan je odvojen za istoriju religije. Potpuno drugačije da sad... Da ne ulazim u reformu čitavog sistema. Ono što sam ja htio da pitam, a načeli ste dosta tema interesantnih je između ostaloga što ste rekli da škola treba da prenosi vrijednosti, škola prenosi kulturu, škola prenosi vaspitanje. I onda iz te perspektive ste se obratili uvođenju vjeronauke. Ali jedna stvar je meni samo tu problematična. Gdje prenošenje određenih kulturnih vrijednosti postaje indoktrinacija i propaganda. Jer da se vratimo, kako ste, vi predajete istoriju religije u školama. Meni je paralela toga, vjeronauke i istorije religije u školama, kao paralela gdje smo izučavali kroz časove filozofije marksizam na jedan objektivan način, a vjerujem da marksizam, kako ste ga izučavali u vašoj osnovnoj školi i srednjoj i moji roditelji kako su ga izučavali, da nije bio sredstvo objektivne... Marks bi plakao da vidi. Tako isto mislim da bi Isus plakao da prisustuje nekom času vjeronauke. Međutim, kažem, nisam izričito protiv uvođenja veronauka u školu, ali dozirano i na način saradnje sa nastavnicima koji već predaju istoriju religije. I jednostavno mogu ja 100 puta učenicima, mi imamo i online grupe i tako dalje, mogu da im pokazujem i simbole određene religije i snimke određenih rituala, verske pesme i tako dalje. Ali zar nije bolje otići u hram pa prisustvovati svemu tome u hramu? Samo mikrofon malčice podignite i balansirajte ga. Hoćete da vam pomognem? Ne, dobro, ja mislim da jeste. Neophodno je da učenici ipak dožive, iskustveno učenje je nezamenljivo. Sveštenik mora da se pojavi na času istorije religije. I nemam ništa protiv toga da se napravi neka vrsta kompromisa između istorije religije i veronauka. Na kraju krajeva nisu sveštenici nacionalisti koji će propagirati određenu religiju. Više se događa da se zbog neznanja i nepoznavanja vlastite religije oko određenih verskih zajednica okupljaju radikalni nacionalisti. U stvari, nacionalista je uvek radikalan. A ima ljudi koji su vernici, a nisu nacionalisti. I toga ima i u islamu, i u hrišćanstvu, i u judaizmu, i ne samo tu, nego i u svim ostalim religijama. Jednostavno, religija je samo sredstvo nekih ljudi da ostvare određene ciljeve. Tako je hrišćanstvo i postalo jedna od državnih religija Rima u doba cara Konstantina. Da, bila legalizovana. Da,
I Jeste. kasnije u 5. vijeku napravljena zvaničnom religijom carstva. Da. U suštini ono što kažete je da bismo implementirali uspješno vjeronauku u školi, nama ne treba vraćanje na stare tokove obrazovanja, nego jedan potpuno novi upravo pristup. to. I šta više, mislim da bi uvođenje vjeronauke u školu ubrzalo demokratizaciju škole, ubrzalo reformu u pravom pravcu. Jer ovo što se sad događa sa reformom, ovo je karikatura. Nama je nametnut jedan način reforme koji mi ne razumemo i koji je potpuno u neskladu sa duhom ovog podneblja. To bi isto bilo kao kad bismo mi sad usmjereno obrazovanje pokušali nametnemo Britancima, ono koje je nekad bilo u dobu Jugoslavije. Ono je imalo smisla u samoupravnom socijalizmu. Itekako je imalo smisla. Ali u zemlji poput Velike Britanije ne baš mnogo. Mi bi trebali da se vratimo nekoliko koraka unazad kad je reforma u pitanju. To je u stvari suvereniteta ove države. Zašto bismo mi po svaku cenu implementirali neke principe koji su nastali u nekom međuprostoru? On čak ne postoje ni u jednoj zemlji tako zamišljeni. Svaka zemlja svoj sistem obrazovanja izgrađuje iz svojih potreba i na temelju svoje kulture i tako dalje. A mi smo uvezli neke ideje, pri tome oni koji su to uvozili nisu bili svesni šta uvoze, niti su nas znali obučiti kako da to primenjujemo. Ja mislim da to nije ni moguće u ovoj zemlji primeniti, da to bude kako treba, da se ne izgubi identitet naroda. Identitet ovog podneblja. Kad je počela reforma negdje otprilike 2012. 13. godine ili... Počela je ranije. Ja sam počela da radim u prosveti posle niza poslova na drugim mestima, što mi je kasnije koristilo itekako u prosveti, da malo stvari sagledavam drugačije. Nije isto kad posle fakulteta uletite u učionicu ili uletite na Beogradsko sajmište da čistite ili u hotel kao sobarica ili u pekaru, a ja sam prošla sve te poslove. Tako da kad sam radila u poljoprivrednoj školi u Baru ili u trgovinskoj školi ovde, vrlo dobro sam znala šta te ljude čeka kasnije i bilo mi je lakše da s njima pričam o filozofiji nego sa recimo gimnazijalcima za koje se još nije znalo šta ih čeka. U svakom slučaju jako je važno prilagoditi reformu obrazovanja ovom podneblju. Ne samo reformu obrazovanja, nego i reformu demokratije. Mi uvozimo i demokratiju i onda nije čudo što kod nas ne funkcioniše. To je potpuno u neskladu sa mentalitetom ovog naroda. I uvek deluje veštački i uvek imate nametanje i uvek ćete imati onda grupe koje će manipulisati i zloupotrebljavati to. Da, i govoriti da mi nismo podneblje koje je spremno da uopšte baštini demokratske vrijednosti i da napravi jednu zajednicu koja bi se naprotiv, ja čak mislim da smo više stvoreni za demokratiju nego mnoge zemlje koje važe za onako... A koje je društvo u suštini u svojoj biti stvoreno za demokratiju. Ali zanimljiva tvrdnja iz nekog istorijskog konteksta gdje smo mi dosta bili skloni autoritarnim sistemima. Mi smo se kroz cijelu istoriju klali međusobno i onda smo razvijali sisteme i mentalitet koji ide uz to. Ja bih rekao prije da mi imamo zbog te kulture jedan veliki problem u implementiranju modernih demokratskih... Otišao si na ono što je opšte. Moderni demokratski oblici. Međutim, ne. Mi ne treba da primenjujemo modernu demokratiju i tako dalje i te oblike. Mi treba da razvijamo svoju demokratiju. Demokratija samo ime joj kaže vladavina naroda. Pa neće ovde da vlada engleski, američki ili francuski narod. Ili možda vlada.
s obzirom kako nam se stvari odvije. Ovdje treba da vlada narod koji živi na ovim prostorima. Građani Crne Gore, bez obzira na nacionalnu pripadnost, koji su živeli i žive i dan danas. Mi smo jedna od retkih, ako ne i jedina zemlja u Evropi koja u potpunosti još uvijek ima očuvanu plemensku podeljenost, rodove i bratstva. Preko 20.000 bratstava ima u Crnoj Gori. I ona funkcionišu. Na to treba nadograđivati demokratiju. Bratstvenici u parlamentu. Upravo to. Odnosno, parlament graditi na takav način. Imamo glavara, bratstvenika. Jeste, guvno, a ne tamo... A ne stolice i amfiteatar. što je još tu problem. Da. Vrlo dobro mi prilagođavamo sisteme sebi, možda ne formalno, ali kroz nekakve nesvjesne i prirodne mehanizme koji se nameću, čak i kad probamo da uvezemo. Jedna od tih stvari je situacija koju imamo u gimnaziji, što Crnogorci kroz istoriju apsolutno najviše vole, to je ordenje. Da. Kulture gdje je veoma, veoma nestabilno imaju tendenciju da razviju vrlo bitan, vrlo veliko pridavanje važnosti reputaciji. Da. I onda imamo to da smo mi u gimnaziji ohrabrili sistem toga ordenja. Yes. Svako dijete mora da bude odlično ili skroz odlično. Roditelji daju pritisak na to i što je najbolje. Petica je orden. Mi imamo jedan formalno jedno pravilo koje podržava takav mentalitet, a to je ako nekome fali bod za odličan ili skroz odličan, daće mu na kraj vijeće. I onda, ajde da popravimo 3 na 4 na 5, pa jedno ostaje za vijeće, roditelji haos prave, dolaze, vrše pritisak na profesore i imamo taj sistem koji smo sebi savršeno prilagodili. Na negativan način. Ali ja postavljam pitanje da li roditelji vole svoju decu. Jer to je već nešto što je univerzalno i važi na svim meridijanima. Ako voliš svoje dete, onda ćeš mu omogućiti da se sam razvija i da napreduje svojim tempom i podržavat ćeš ga u tome. Moj sin je završio srednju školu sa prosekom 2,5. Izvinjam se, osnovnu. Znači bio jedva dobar, ali su mu išli engleski i biologija. Čak mislim da je bio u osnovi malo oštećen tu, jer su nastavnici vidjeli tamo niske ocjene, pa idi ovdje da upišem, jer je dobar bio iz engleskog i iz biologije. I onda, pošto mu je bio jako loš uspeh, probamo da ga upišemo za frizera u Podgorici. Te godine nije bilo u baru. Ne prođe ni tu. I šta ćemo? Ja htjela ga upišem za traktoristu. I dođe mi drugarica i kaže 3 godine da guslaš u školi da bude traktorista. Bolje ga šalje da polaže prijemni za veterinarskog tehničara. Položio je prijemni, razbio ga, prvi razred je završio sa dobrim, drugi je završio sa vrlo dobrim, treći i četvrti sa odličnim uspehom. Dajem njegov primjer samo zbog toga što roditelji nisu svesni, a nisu svesne ni obrazovne vladajuće strukture, da ih tako nazovemo. One zaista jesu vladajuće strukture jer nam nameću gotova rješenja koja ne vode ničemu. Da se deca najviše razvijaju upravo u periodu pubertete, adolescencije. To bi oni morali da znaju ako rade u obrazovanju. A mi smo napravili takav sistem, prvo ovo što si ti rekao, nametanje ocjena, pošto poto i tako dalje. Roditelji izrežiraju detetu u kom pravcu će da ide i onda nije ni čudo što je posle nesrećan pa će da ide da stavlja silikone ili ostalo jer će misliti da će na taj način da pronađe identitet koji nije mogao da pronađe u toku adolescencije. Upravo, to je ključni stadijum upravo od to. Neke 14. ili 13. ukoliko sjećam, pa do 20. Da, međutim ako pustite dete da ide svojim koracima i svojim tempom, ako moj sin imao sreće da je upravo uleteo tamo što je u stvari hteo,
On je cvetao tamo, kasnije upisao ekologiju, bio jedan od najboljih studenta. Ali kažem, takav način vaspitanja i obrazovanja dece zagovara s jedne strane Ivan Iljić, filozof, teolog, ma svašta nešto, izuzetan čovek koji je po majci Hrvat, po ocu Hrvat, po majci Jevrejin, rođen u Nemačkoj, ali je govorio sve ove naše jezike. Napisao je knjigu Dole škole. Čemu služe škole? Ovo što si ti opisao, to je škola u službi održanja sistema. Održanja iskrivljenih vrednosti jednog sistema. Neću reći vrednostima da ljudi koji su zagovarali takav način školovanja smatraju da su to vrednosti. Za mene to nisu vrednosti. Nije vrednost da se pošto poto organizuje matura, da se isključe naše radnice, čistačice i domari sa proslove mature, jer i oni su deo škole, da se forsiraju frizure koje počinju da se probaju u februaru, a maturska proslava u maju, da se kupuju maturske haljine koje su basnoslovno skupe i tako dalje, da se, kažem, mora. To su stvari, ako hoćemo da ovo društvo dovedemo do toga da bude zdravo, da ljudi u njemu budu srećni, stvari se moraju menjati upravo u tom pravcu. Da se te pseudovrednosti, neću reći zabrane dekretom, to je nemoguće, nego da se postepeno na pravi način nametnu neke druge. Ili makar da nisu ohrabrivane. Da se ne ohrabruju, jest. Ako postoji ovo pravilo davanja jednog boda, taj mentalitet, ta vrednost je sistemski ohrabrena. Jeste. I da ne pričamo o organizaciji talentovanih učenika, onda mene dođem u učionicu, kažu meni učenici, a šta ćemo mi netalentovani? Pitanje je da li smo otkrili talente. Svaki učenik ima neki talenat. Onda i kod nas u školi se to dešava, da učenik bude pretplaćen na loše ocene. Mi smo imali slučaj, tad je bila još klasična gimnazija, učenika koji je bio prilično slab, jedva se provlači i završavao, došao je tako kod mene u 4. razred. Prva ocena mu je bila 1 iz filozofije. Druga ocena, kaže on meni, ja mu upišem 2, rekao, valjda je naučio za nju. Kaže on, ali ja hoću 4, hoću 5, ja hoću da studiram filozofiju. Momak naučio za 2. ocenu za 5. I ja šta ću, ispod one 2 upišem 5. To sam prvi put i posljednji u životu upisala ocenu prema što sam čula odgovor, jer sam bila sigurna da neće znati, da će jedva znati za tu 2. On je zaista spremao filozofiju uzduž i popreko. I sistemski, problemski i istorijski. Na kraju godine smo imali filozofski maraton koji je trajao preko 5 sati. On je držao između ostalog govoranciju sati nešto. Ajde što je popravio ocenu iz filozofije, on je popravio sve ocene. Tad je bila još stara garda profesora. I završio je 4. razred kao jako vrlo dobar, upisao je filozofiju u Nikšiću i završio u roku. Znači sve je moguće. Sigurna sam da ima takvih slučajeva još. Radila sam u trgovinskoj školi iz koje su učenici kod kolege Baneta Perića, na čije mesto sam ja došla, redovno upisivali filozofiju. On je imao preko 20 učenika koji su kao restorateri, trgovci, turistički tehničari upisivali filozofiju i s lakoćom je završavali.